Ne pretjerano atraktivnu utakmicu odigrali su na Koševu nogometaši Sarajeva i Orašja. Igra se uglavnom odvijala na sredini travnjaka bez konkretnih akcija niti šuteva. Gosti su dosta bolje otvorili susret, pa bilježimo njihove dvije značajnije akcije. Prvu u 7. minuti kada Okerić šutira, ali Sala im proteže i spašava svoja vrata. A druga 5 minuta kasnije kada su u prilici bili Živković i Halilović koji su zakazali prilikom realizacije. Svaki pokušaj domaćina završio je šutom van okvira gola do 33. minute kada Janjoš uspijeva doći do lopte i škaricama, ne tako jako, ali dovoljno precizno loptu šalje iza Smajićevih leđa za 1:0. Miroš je ubacio. Evo pogotka za Sarajevo, ali kako gola, iznenada. Iz Makazica pogađa Emir Janjoš. 36. minut, iznenadio je sve ovaj udarac Janjoša. Do kraja prvoga dijela domaćini su preko pandže bili u još jednoj prilici, no Smajić je ovoga puta na vrijeme istrčao s gola te spriječio pandžin prodor. Početkom drugoga dijela isti igrač pokušao svladati Smajića, no ni ovog puta nije bio uspješan. Gosti se nisu predavali do kraja, pa su tako u 78. minuti bili u još jednoj prilici, no kao i u prethodnim akcijama, realizacija je zakazala. Minutu do kraja regularnog dijela susreta domaćini su potvrdili svoju nadmoć Pliskinim pogotkom za konačnih 2:0. Sasvim zaslužena pobjeda, ali isto tako mi možemo žaliti na današnjoj utakmici nekim svojim propuštenim šansama. Naročito bi se to odrazilo na samo otvaranje utakmice gdje smo imali dvije izgledne pozicije koje nismo iskoristili. Nama to stvara veliki problem, ta efikasnost, totalna neefikasnost ekipe, gdje je ekipa Sarajeva u samoj završnici zabila vrlo naivan gol od strane naše odbrane. U drugom poluvremenu smo pokušali malo rizičnije igrati prema naprijed i isto tako smo promašili možda 1-2 šanse gdje smo mogli i moramo zabiti gol u gostima ako mislimo nešto donijeti sa strane. U samoj završnici utakmice gdje smo mi ušli u totalni rizik, ekipa Sarajeva je to znalački iskoristila i zatvorila utakmicu. Moram reći, jedna vrlo teška utakmica. Orašje se predstavila kao ekipa koja nema šta da izgubi, igrala je komotno, igrala je lagano. Nama su bile imperativ 3 boda, kao što ste vidjeli na samom otvaranju utakmice, išlo je to vrlo teško, pogotovo što smo mi danas nastupili bez 5 standardnih igrača, dali smo priliku mlađim igračima i kad se sve sabere, zadovoljan sam pobjedom, nisam zadovoljan igrom, ali pobjedu piši. To je najvažnije ovoga momenta, da smo osvojili 3 boda i da smo ovim mladim momcima ipak dali šansu i vidjeli smo šta mogu i koliko mogu u ovom momentu. Sarajevo će sljedeće kolo gostovati u Laktašima, a Orašje će dočekati Momčad Širokoga.